kako to ona radi, tu je da vas podsjeti. Johannes ponovo je šutirala za 3 poena, ništa od novih poena za Francusku. Brojimo sitno do kraja utakmice, finalne utakmice evropskog prvenstva. Srbija ima sve u svojim rukama, 63-54 i faul nad Majom Škorić. Nasmejane već košarkašice Srbije. Marko, smemo li da zaključimo? Da se završi sve ovo do kraja, ali definitivno ovaj faul je bio onako signal nemoći francuske reprezentacije. Četvrti timski, Ana Dabović je bila faulirana i da, to će biti to. To će biti to. Srbija ne može ovde biti stignuta, ne može da ispusti prednost. 63-54 biće rezultat kojim će se završiti finale evropskog prvenstva. Srbija je po drugi put šampion Evrope. Moraju sada da se vrate košarkašice Srbije, prerano su letele na parket, moraju da se vrate, da sačekaju još malo sa slavljem. Da ne dobiju neku tehničku. Tako je. I evo, mislim da će to sad moći da urade. Šta će sudije sada pokažati? Zašto sad ovo, ne znam, da, bez veze, gledamo ovde sada sudije u kadru, a ne šampionke Evrope. Srbija će po drugi put u istoriji osvojiti evropsko prvenstvo i onaj... Opet protiv Francuske. Onaj pehar koji smo malo pre videli u kadru na početku četvrte četvrtine je pronašao svog novog vlasnika. Ne, to neće biti Španija koja je mogla da odbrani titulu na ovom evropskom prvenstvu, to neće biti Francuska koja je potpuno samouvereno stigla do ovog finala i zaista važila za apsolutnog favorita za osvajanje ovog evropskog prvenstva. To će u istoriju i da se neki od ovih devojaka, za Sonju Vasić to znamo sigurno, evropskim zlatom oproste od nacionalnog dresa. 2015. Srbija je prvi put da ih čujemo samo malo, retko kad imamo priliku da čujemo to njihovo radovanje. Srbija je 2015. prvi put uzela to zlato. 2016. je bila medalja u Riju, 2017. nije to baš bilo kako treba. Delovalo je da generacija baš i ne ide pravim putem, ali evo je opet sa Marinom Maljković, malte ne ista ili slična selekcija, ajde tako da kažemo. Tu je i predsjednik Košarkaškog saveza. Marko, nekoliko puta smo se pitali kada vidimo Marinu u kadru, je li to zadovoljno njeno lice? Mislim da je ovo... da je sad zadovoljno, da. Mnogo je emocija ovde kada je reč i o Marini Maljković i o ovoj ekipi. Bilo je mnogo sumnji u ove devojke. To je ono što moramo da istaknemo zbog svega što ih čeka, i Košarkaški savez Srbije i ovaj stručni štab, pa i ove mlade devojke vidimo u kadru, upravo Mašu Janković i Anđelu Dugalić. Na njima će na kraju krajeva ostati nešto od svega ovoga i morat će da nastave ovu tradiciju. Aleksandra Crvendakić, koja je bila sjajna na ovom evropskom prvenstvu, koja je jedina koja će morati da preuzme ulogu lidera na parketu, jedina koja je spona između te dve generacije u ovoj ekipi, i zaista čini mi se da su ovim nekako demantovale sve one koji su pomalo sumnjali u njih da mogu do još jednog velikog uspeha na evropskom prvenstvu. Ajde samo o ovome da pričamo, dakle, i malo da čujemo, ali ajde samo o ovome da pričamo, dakle, sigurno Srbija nije bila prvi favorit za osvajanje zlata. Tu su Francuska, tu je Španija, dve zemlje domaćini. Obe žele to zlato, obe su navodno bile ultra spremne da dođu do toga. Tu je Belgija koja ima Emu Mesama, najbolju igračicu Evrope. Ne, to nije sve bitno. Nije bitno da ste domaćini, nije bitno da ste spremni u tolikoj meri. Bitno je da imate ovo iskustvo koje ima Srbija, ovaj tim, te veoma iskusne igračice, da one budu zapravo ekipa da mogu i smeju između ostalog i ovo da urade. Pa dobro, evo, ako smo nešto zaslužili i mi koji navijamo ovako sa strane za Srbiju da osvoji ovo zlato na evropskom prvenstvu, da vidimo, onda je to upravo ovo što smo videli sada i osmeh Marine Maljković. Dakle, jedno neverovatno iskustvo imaju ove igračice, tim su, to je sigurno, tačno se zna uloga, pa i one 12. igračice u ovom sastavu. Tačno se znala uloga Ivona Anderson koja je tu od jeseni prošle godine i eto, mic po mic, malo po malo Srbija je uspela da dođe. Kako je samo rasla iz meča u meč, od Italije gde smo videli onako jedno bledo izdanje, dobile su ničim izazvane u produžetku i onda je krenuo toliki napredak posle utakmice sa Španijom i Belgijom i evo sada
jedna ubedljiva pobeda protiv Francuske, Da. gde se ni u jednom trenutku nije postavljalo pitanje šta će biti. A šta se desi kada osvojite evropsko prvenstvo u košarci i postanete onako suvereni vlasnik DJ pulta u dvorani pa onda puštaju sve ono što vi poželite. Ovo je eto već tradicionalna pesma s kojoj košarkašice slave. Niko ne mora da zna da nismo normalni. To kažu